Lona lapha unofike wakho ngezibongo wa-anti kaMnomo usisi kaMusa oyilapha khona baka mina bengingambizi ngibize baba bengingambizi ngomuntu bengibiza ngobaba umnotho ngimazi asisehlobo makhe yimi ngamfonela nomakhe efuna ukuhamba emhlabeni wathi mama kaMnotho akagijima ekababa uma mina sijwayele ngingahlala kakhulu ngihlala umusa anamama labantwana laba njengoba ngibona abantwana laba uthembeka belahle mama yimi ngikhulisa labantwana laba yimi empheni ukunuza asasebenze boss asasebenze khona lapha ngikhohlile yimi ihlelo ukunuza kwimanje mntanami ngithola lo ngithola bani noma ngihamba ngeNatali ngababa umkhumbulo baba usikhumbule nathi sohlala sikwazi ukuthi ungowethu nawe mambatha sisi bengambiza umambatha ngosisi bengambiza umambatha ngomashaka noma ngibize ngokuthi mhlawumbe ngibize ngokuthi usikona angikwazi ukubiza ngosikona bengibiza ngosisi noma ngibize ngosifuza noma sesikhuluma nobaba ke ngithi hayi uthi musa ngikubolekile akusiwo wakho wami uyazi nawe ukuthi wakho njengoba manje kuze isikhathi samakhaya owami ngiyakuboleka uthe noma baya kosini ngesikhathi baya kosini le kwashathi umntwana siyahamba siya kosini ubaba wakhe ahamba uthe sebasinile wamsendela ividiyo bathi la ividiyo kababakho ngathi mina futhi musa umntana yagodola mbathise wathi kuleke ubabakho somgqokisa ngathi futhi musa ahamba ekhaya azavuma nale ngoma kaMnotho ayihlabelayo iyangiqala because manje uloku abhizi ehlabela umntana ngiyazi ukuthi ishuthile ngoma wathi musa hayi ntwana usuqalile abangambizi ngobhukuza nami bengambizi ngobhukuza bengibiza ngomntwana beya umngani baba lomntana beya ubhuta bomngani abobaba abeyikho konke ayikho into besingayikhuluma nobhukuza kodwa manje umntana ukhulele kodwa konke sekuya uNkulunkulu ngokuthi uthemba lakhe nalabahleli kuya abantu bayofanisa nentaba eyasesiyoni engenakuzanyazelezwa ubhukuza beyathanda uNkulunkulu noma ngabe beyikhona lezo zinto kodwa ngiyazi ukuthi ubhukuza beyathanda uNkulunkulu nami ngaze ngakhona ukuyesontweni ngoba bengibona ubhukuza beyathi noma into ashile ehambaza noma bengifika lapho besiya nomkhulumalo ngoma ngisho sontweni lakhe ngiyazi ngayo ubhukuza Ngizocela ukubiza uThobeka
siphumelele, anike ithuba lesibili sizophila kanye nathi ngoba sina besisandinga kuleli lakithi. Bantu bakithi, ngizongikhakhazela kepha ngikazama ukuyiqinisa. Abantu bakithi laba besihlangene ngabo namhlanje, ngakho bangikwazi ukukhala inyembezi. Basekhala mina, abazala mina bazothula isobala. Angabe kunzima ukwazi ukuthi abazali bethu bayasidala beqede bengasikhulisi. Kunzima ukwazi ukuthi thina abazali bethu sibashiye emhlabeni sisesebancane. Mina ngiyancamela ukuthi kube yithi eshiya abazali bethu, hhayi ukuthi sibalahlekele emhlabeni. Bantu bakithi, kubuhlungu ukwazi ukuthi thina abazali bethu abakwazi ukubona okuhle kuthina. Kubuhlungu ukwazi ukuthi thina sibashiye lapha emhlabeni. Ngiyancamela ukuthi kube bona abashiya thina ngoba ekuhambeni bethu bayalimala, basuke besalindele elikhulu kuthina. Bantu bakithi, bese ngishilo ngathi amazenge duzo kanginawo, kepha ngicela sulinyembezi eniyikhalayo. Kunzima ukwamukela lesi simo, kepha qinani. uNkulunkulu uyaphinda aphume. Bantu bakithi, isimo sanamhlanje singifice nami ngingalindele. Engangivele ukufa kuyafana nabakaDodo abaphila sebesibongoza Nkosi, ngisho iqala ungalazi. Ngizothi ndiye ngoba phela shuthi yona impilo esiyiphilayo yasemhlabeni. Kunzima ukwazi ukuthi thina bawethu amehlo sikhala injabulo, sikhala inyembezi ezibuhlungu mihla yonke yamalanga. Kunzima ukwazi ukuthi inyembezi zosizi siyayikhala siqede siyisule kodwa ayishiyi isilonda esilapha igazi elingasuleki. Ethi lokwethu kwezandla ngoba ukubo kwenyawo ngabe kuyahamba. Bantu bakithi, amazwi omoduduza kanginawo, kepha ngicela sulele inyembezi eniyikhalayo. Bengisacela ukwehlela ngezansi, yipeni engibhala ngalo seliyacikile, kanti nomphimbo usuqala ukubambeka okukuphela kwamazwi. Iminyo wakhe imbeki yesizwe sabasha. Phinde ngibingelele, sizocela umndeni wakwaMahlangu, ngizocela umamkhulu, ngizocela umamkhulu nobaba uKdube bazophumela umndeni kaSithalane.